Hello, koi hauzik Ayodhya Dham da koi Ram Mandir da Ram Lalla Khurumba chali ngasi se 29th April 2026 ngasi se World Dance Day numit chuni ko ai banu mi sa koi ngasi gi performance mafam ani da performance tawro matung ngasi nung dang ram sina koi gi Ram Mandir da Ishwar ki darshan cha se na koi myam se loi le to Jeniba lai re Joshi lai re Pratyum lai re Kalyanam lai re di Yaipuremba lai re to koi koi se cái date 1 tani ko koi thok ti sha date 1 natraga date 2 da koi thola ani ko yum yo budi mu kitang matam nei ko adu ko koi date 1 bodi Ayodhya da ngasi 29 31 numini ni wali ko Ayodhya da lai hini adu ko koi na lai mafam du dagi Ayodhya Dham se like kilometer taraga something udi mai la pa ko adu ki journey da koi chali se ngasi se so khoramani mayam se afaba loi oina ba ko only koi gi Manipur hojik tandu leita dana lai ba ko ba ka se ko thamoi nu da koi khurum jabai ko ena phaba ena shanti oi ba maina oina ba gi tamak tani sari se to kai uri sa Ram Mandir oiram moi site oiram yaundri akhoi gi mamang da ure Ram Mandir se ko adai camera se mai on salo da on sam ba di yam kanna ya kano phangaroi aduna dum khara ngang ga dum sakhi ge yam nungai ba journey di wai duga kano se weather gi di Manipur mo ko imal mai bag lam dam nungai ba weather di prithvi da sala su phangaroi sima pham se koina habidi sigi swasi pham sigi weather se sab gi kano se 40 gi above ne 40 ma thak ta lai ba koi da Manipur da 20 ga something like 26 27 ja mo koi dum sare haina bani ko ado si da na 40 gi ma thak ne do ga performance su ayuk khu gi nung din gi matam kano da pi bani na ko yam di wai asab gi ni ko yang wari se te gi na ta ba jagoi du gi na ta ba ado koi taruk se tiang mo ya no ai ko koi level best da koi kona dana mayam na dum yam appreciate to bi ko adaga koi ge andaki journey se han badana koi Varanasi da performance Nepal am tawre ko aduga Ayodhya dana performance mapallam punna performance taraga tarit adu main to dri ko yamna nungai ba journey habdi wabdi waibo dum artist na nungai se stage da karaga koina tawjari ba thabak se mayam da masak ulamba do koina tawri ba jagoi sina Manipur jagoi obnina Manipur jagoi se mayam da masak khanghalamba Manipur jagoi se karino deidi Manipur hai se karai de lei magi history na karino magi culture na karino hai mayam se koina level best ta koina una wai do hause Manipur da tangdu lei ta dri ba khoi gi punsi si su dum moi koi da mayam da share torom me koi sing na koi dum so khoram biu ena thuna santi lagna bana mayam da dum nungsi na dum kan tawbire som tawduna khoi gi journey Ayodhya da ngasi dum ikani subna ongni subra khumni suba marini suba ram dune aha la ko numi tum da pa marini suba ne khoi Ayodhya da Varanasi da na numit mangani imre re ko Ayodhya da na numit kya hoiduno manga taru khoi smai 26 la pra to 26 ta dum yore na ngasi marini sure duna khoi punna numit ta tarani mo hanta ki journey se numit taranam ki mathak ti hoidune yum budi miss tawi adu boy khoina tawri ba simpham se jagoi se goi bani sat pais na koi simpham ne ko my profession lai ko subject kuting kya aduna koi gi sna performing ani na on stage te koi na koi tawjari ba se utpas na koi gi kanu ne ba profession ne aduna yo Ram Mandir chatpagi lambi hangi ne
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ अच्छा ꯒꯥꯔꯤ ꯊꯧꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯌꯥꯝꯕ ꯏꯅꯥꯎ ꯊꯧꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯗꯤ सिर्फ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ होगी यार लगी सी हम ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯏꯪ ꯑꯁꯥꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯕꯥꯏ ꯕꯥꯏ